Ja došla iz Pariza. Nisam nego iz Njemačke. Ja došla iz Pariza. Došla mola iz Pariza. A odakle ste vi? A odakle se? Iz Loznica. Ne znam gdje. Šta vam je ovo? Deutschland, my Freund. Šta je Bajla? Hajde još jednom pogledaj. Ma, Sad kad kažem ne smijete snimat. ja, on će reći. Ona je... Arma, aj snim svog čovjeka. Ali nema ga. Koji? Onu Merimu, pa. A znaš, pa Merima je tvoj čovjek. Arnelu tvoj čovjek. Kaže, ja sam Arnelu. Pa nije da se izvučemo. A snimat ćemo. Snimat ćemo. Hi. This is me and this is Ayla. Hi. Hajde da probamo, dođi vam. Probamo se provući. Ne može. Ajde, pa mi idi pokušaj. Ajde, vid nas. A može, evo. Može. Jao. Jao. A hoće li uvijek moći ovo ovako piti? Hoće. Ja dolazim. Smo gore. We found love in a... We found love how to. Jao, koja ga. Ovako, komenjor. Ciao. Kak si retardirana. Baterija mi je prazna. Haj. A? A kod mene samo ovu... Moram uzeti nove slike. Šta kažeš? Moram izraditi neke nove slike, nekih novih osoba. Ja si moram to izraditi. U ime sobi. Aj, haj, idi, čao. Pusa. Heli, hajde. Evo džinovski pogled. Ovo je samo za razda. Kožu, ali čitavo. Da mu Bježi, hajde. sjene nam slika. Ali čitave nas slika. Snimam. Ma ne, ja ću... Snimam, parkuraj pa ćemo se Hajde slikati. pa slika. Heli. Znači si za razda. Oh yeah. Znaš ovako. Aj iz početka. A da. Aj ma.